Matthew chapter 16 verse 18. Ingon niya, my church, and that church sakop ni Ginoong Jesucristo. Sa panahon ni Kristo, sa lugar ni Kristo, o sa pamulong ni Kristo nga ako ning simbahan. St. Matthew chapter 16 verse 18. And at the same time, tanak na simbahan, dili mo sa mga kaatbangan si Kristo nagpukod anak. Ang problema, anak, asa na karon ng simbahan na. Muna iniingon, si tawag ining Gregorio Saide. Iman pa niya, page 5, iman pa din To know world history is to appreciate the story of God's goodness to humanity from time of creation to the coming of Jesus, His Son, and story of salvation. World history shows us our relationship to God, to each other on this world. So para mahibaw-an nato si Kristo o ang kasaysayan sa paglalang sa kalibutan, dili mawala ang kasaysayan. O even ang Biblia, niingon ang Biblia nga, ang Diyos magtutudlo sa kasaysayan. Unsa may gisulti sa kasaysayan concerning sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Encyclopedia International, Roman Catholic Church, there are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine.